Kebelai sibu ni pi ke perlok baro. Mentang norak sepi ya kawe ke jingja ka basur cirkai. Kabelaja hakawe ke Snowrit hakuda thari distrik hakerla. Halor ke jing syak hiat ma jar jong kawe ke long yeng. Hakawe ke riu transnam. Kat hadu bakal sim ya ka jing im bat penyap hadu rengur ki mirsim balui lui. Tanah kata ko jing kwa spa jongka. Om tang ya ki kiaw wi thau bakani ke riu lalot spa kala penyap. Hanrai le thu bakani ke runar kala penyap ru wat eu lok la jong. Kentup ye wei kelung batang asnem ka kerta. Dakaba ai dakabi yakini baro. Kane kabi bakani karunar ka jubran kam ba penyap brio. Kadai kabi sainai apa jubran kam ba berkhuj yakik siar hakidukan. Barkani kabi kadai ka baklan pha laitu ba unu brio badi aka tang lagi menit ulala banyam. Lakaya ka Joli Joseph hakawe ke Snowrit hakata pana hakerla. Laitu baka Joli kala pendep ya ka jipuli joka tang haka first year joka bi. Bat harin kata kala itu songkurim no bat uroi Thomas hakas nem cejar kanai spa kanai pinyo. Ubawan nakalawi long sem kabaru spa. Ini bak ngut kilaya saklang barka kiau thau ringkat ki para uroi hakawe ki Snowrit hakuda thari hakerla. Barka Joli bar uroi keladan anu ki khun uwe senrang barka we ka kanthai. Laitu baka Joli namar ka jingkwa ya ka spa ka phau jong kata kalawieng namar kini ki brio ki berspa bat bun ki jaka ki puta. Kani korunar kelaplan berpenyap ni kong ya ka kiau kurim juga kabade ka klidu jong kata kayeng kabapet ya ka spa ka phau ki jaka bar ki jingdon jing embaro jong ka Thomas family. Laitu baka anama Thomas san penyuk sem ka karta kabade ka kiau kurim juga kadai ka balasung thaj na ka kam high school bat baro ka snong ka thau ka bat buram bahaya ka namar kalong ka bri ko bha bat sebun besim bar ka bajurap ru ya ki baduk basuk. Laitu badai ho snem arjar baka Joli kelap penyap ni kong ya ka kiau kurim na jong ka anama Thomas. Laitu baka Joli Joseph la kle da ka bi sainai hakasub da blang ka baka kiau juga ka bang balai turu baka anama Thomas masendep di ya kani kasub kala prisnam bat kelon naju. Kani korunar hadin bakal ayo bat penyap ya ka kiau kurim mentang kala sedang berkam tra ya ka spa ka phau bat bisniru ya ki para si joka. Ya uroju bat kerenji ki bari hok banyo ya ka spa ka phau baro. Ki para trai uroi Thomas ulok ka Joli abai i kani ka jingle joka kim sau tenan. Tang ba kim la balai ipat namar upa juki utom Thomas ubade uthau kurim uid bahaya ka Joli. Dai hadin cisnam balak klar ka kemi laitu bakarenji ka para trai uroi Thomas. Layo ya ka kami high school. Bat klai tho no ru bat uwe ubrio balik sa no sya Sri Lanka. Kumjuru upara trai uroi uruju Thomas. Layo ya ka kam accountant balik traino sa Amerika. Kajing bomdan su karenji bat uroju haye kala perkemen bat penyolat susu ya ka Joli ban kam trai ya ka spa ka phau baro. Mentah hakani ka yeng adon satang ka Joli uroi Thomas ulok jongka. Upa uroi utom Thomas baki khun ka Joli arngun. Kita long kubor kelai turu, mamar senyap rakmi, bat kajing bamdan su karanji bat uroju hayeng, kani kari kwan spa raki buis janti juga, lastang bat perkumar ya kayi kesembaro. Berkarkom kajing itu kipara marjan kelai itu, mamar kapor kajudon kajing ama yatim, apa yang kisik pa sikun, uroi Thomas bat utom Thomas. Balai turu ba uroi Thomas, ulas dang bakarni bat dikiat man kasni. Hakawi kaliang pat ka Joli, kabalek menle i yok tau, bursin ka juesha yok tau. Badai hadu bok tau juga utom Thomas. Namar ka jingkro baka jingpinpi joka uladino ya kawe ke jaka khat salak tingka kabade kanong kenpi joki khu ju pat ya kani ka pisa ula ai ha ka Joli om tak ata lai turu ba utom Thomas namar bamdon brisu ba peje ula ken khun ya ka Joli pat ula ai na meniru ya ka keteng joka ha ka life insurance policy jong hadin rus nem ka jingyap joka anama ka Joli house nem arjar pra banyok lulut ya ka spa ka phau baro joka ni kalong yeng losem kala penyap sai utom Thomas uthau kurim juga. Laitu bau Tom Thomas ukpa uroi layap kendit mas debam ya kerja hakaba ula prisnam bat bisnam ru nak sintur kumju kumbalong ka anama abai ia kani uroi Thomas ukunju ula kitwood cha hospital andai susi Tom Thomas layap no halenti italong kubor klei turu mamar senyap ukpa laitu bau uroi Thomas la imsngi bandi kiat man kasni uroi ulas dang banyok kubor baka Joli ke ju ya jan bat upara akme jo bakarteng usaju sakaria. Laitu bakani kalong yeng ke baminchuan kadai kalong yeng ke basuk bakmen pat barok ki para sinong para thau ki et bat buram yaka reimenta kala kalalong kalong yeng ke bami ki jing huri hura man kasni dei hobnai September jok snam arjar katwe hakapor kembak kandai baji emin miet pa Joli kala penyap sayolok lajong uroi Thomas da ka ba ai da ka ju ka bi hakaja laitu bo uroi Thomas masne ba me kaja lalet sapan khana balik peri andai kani korunar kala khangput yu sapo laituru bakani korunar nomor klaktip bau uroi sayap kalale malek fun ya ki bahayeng bat aba Muhammad bawa lawan poi hayeng lalap bau uroi latiak lengtar Ramadan ringkar kesnam
Baro arngut ka joli bat Muhammad la pikit wud ya uroi sa hospital anai lei turu ba uroi halenti ulayapno kat kum kitolong kubor lai turu bah ka jingle ya ka postmortem lalap ya ka bi sai nai hakamet jong uroi kat ba ka joli pat hakibahi asem klai tu ba uroi ula penyap hi yalade namar uladi kiat palan upara jong uroi Thomas wadon sa Amerika uroju Thomas ba banasa ka jingyap jong unmen ju umdan jing suk ka mersim kitolong kubor lai turu ba umama uroju ba kerteng umathiu ringkat bar uroju dan ni kajing subas ni ya ka joli namar kani kamdai su kasin ka panikong ba kajing yap kanja ha kani kalong ye lai tu ba umathiu namar kajing subas ni ya ka joli ula ujor ha ki bulit ba kitokit halor kajing yap jong uroi Thomas re ka joli kala kan tat ya kani pat ong yo kan kata ya ki khud ikti joka namar menta gelas dang ban he mansan badai haus nem arjar saw ba ka joli namar kajing ting yo mama uroi yo ukli biang ya kani ka kis ka joli kala penyap sai da ka bakle bi ha ka kiat jo balai itu bo Matthew layap haka hingsa jogu hadin kajing yap jogu Matthew mama uroi ikam sni jokani korunar kelasang pat pa perthei balai itu bakani korunar kadon kaji dei sisa pat upara arkme jong uroi usaju Sakaria lai turu ba usaju udannya kalok kasili pat kawi ka kun kethai ka bana asnem haba kasili kalai i yakani kaji kedu sop joki man kapor kam so tenat eki bar kladon ru kaji ama yatim hayi hasem jong usaju pat kasili kitolong kubor lai turu Kajoli ka blayo apan kurup ya kaspak kapho menta kelakwa sabantu ya ulok ibriu kani korunar namar ka itenat ya usaju paitu bakalai penyap nikong ya kakun kedai ju ka panang ars nem ka kata da ka bakle bi ha ujung bam hadin kaji penyap ya kakun kani korunar menta kelakwa apan penyap saya kasili ka kemi ini kelung tang babun sin kami olat namar kasili ka isi bat yale ban kiar ya ka dai haus nem ajar kan riu da kibu sianti joka kajoli kalale menle penyajian berkasili Laitu bakasili kat bakatang di hakawe ke jaka sumar mian kala kelon hamadan bat ha kata kajingja kajoli ru adalang kajing ap khet takter jogani kolong ye kala pelengo ya kasno ka thau barak koi kumjuru ya ki pulit rekim don ya ki sabut ki babiang ban kem ya ka baro menta kelas tang patrais ni ya kajoli abadai kanok panspa bar kabam map yanuru ki bawan petut ya kajing im joka dai haus nam arjar khatnyo hadin kajing yap joka sili kajoli kala itho songkurim no bat usaju Sakaria ubah keladan dia dari buri laslam ha kaji atho jokini ki angut kelapil subas ni susu menta ya karenji bat uroju Thomas bat menta kilati kena badai gani ka penyap penir put ya kayi kasem joki dai haus nam arjar kakra ba uroju Thomas wan phai na Amerika Sakerla bat lingba ki report halor kajing yap men ju uroi Thomas uroju lalap bakat kum kaji atho kajoli bat ka report kam ya dei kajoli ka thok bat syukur ya ki bahiyang hasem baro Barkat kum gaji thu jongka kalong ba uroi uklam ba mi ei nadu kapor lai baji besngi nreikat kum kapus mortem report lai thu ba uroi ulam bam ja khadu hakapor kum ba prashi tengi ei men kat kum kitrong kubor klai thuru bana ka revenue department uroju lalap ru ba kajoli kalapan kelalut yaki keteng joki jaka puta bar ki jingdon jing embaro saka keteng joka habai iya kini baro uroju Thomas upara kersi joka ulasat sia ya kajing fanspa joka dai haus nam arjar khat khandai ba uroju Thomas ula file biang ya ka kes ba tokit biang halor kajing yap men ju uroi Thomas bar ki pulit u klem da perslam lastang ba tokit biang ya kane kajing ja dai hau benai September jo nam arjar khat khandai ki pulit ban lap ya ki sabut ki ba biang la pancing bit na ki padar bakin syak man sei biang ya kamet jo kini bro andrengut na ki lum jitem padha kajing wat bnia lalam baro andrengut ki asrim kajing yap juki haka ba ki prisnam mi thnam kecentur pat mi ru ki kinjak nyang hakamet baling ba kajing lap yo sai naik na yeng ki pulit ki lapdi kena badai kani korunar ke bapniap yakini baro ki mesim balului dai hau bunai Oktober jo snam arjar ka khandai ba ki pulit ki lakem no ya ka joli Joseph lengkar ki arnut ki bring uwei udai wahyi joka u Matthew ba ai sai naik ya ka bat uwei pat udai nong di dukan siar ba dia sai naik ha Matthew lai turu bakani korunar kelah thok yu mama joka u Matthew bat phawara ya kabi sai naik bat ong yu bakat penyiap ya ki knai ki pulit hadin khatnyo klikis nem nadu usnem arjar ar bakla penyiap nikong ya kakia kurim ki pulit mentak lalak pan kem ya kani korunar paling ba kajing token kani korunar kelah plaru bakla le ikini kamaro namar kajing bi spa juga kat hadu bakada penyiap sendon ya ulok lajong bat ya ki bahiyeng hasem baro jogu